kapor kumunong ikma ngamla bachus ngam hadin ba ngai yang ni ko order ka ba pas ba government of Meghalaya ka bri ka office memorandum ka kharsau tarik upanai June arjar pulai ngamla bachus ngam ngasode ba haban highlight ba panpa sya kipai no song jong ka jela bakadon iu ni ko en ngilap makajin pangalap bar ngasyam ni tagi jingduna hago bidei bar kanika quantum of reservation hang ni lapau lemani ko OM bataka reservation of posts kaban conflict no pat kabai yatingku no pat but kanika resolution jong state reservation policy kabadai kan artarik Januari ka khandai nupuar tingas ngo bakidi ki artani ki yatingku kadkum kanika kan artarik Januari nai ka khandai spa nupuar kadai ka reservation of vacancy ngatrai pa ba pisotu ba ke ega vacancy ke ega post ka pergen mau yang apa hausnam balik ngawanra kum ka adjournment motion mala persya ya kan po assembly halo ka jiktikho ka jingdon kata ka conflict hapreng kata ka reservation of post and reservation of vacancy lengam sabla yo ban penpau ban pensyai ba nomor ka jimbamdon ka number tinrei layak kapor ba mentang anak hinti bani ko OM kaban kan penbahano dengan i bastil kan ko government KMDA 2 bar MDA 1 kan keju bastil kidang mislead yo pai ba dengan om tangkan ni ba they may mislead the people or the youth but not me. Tangan one sa point number 2 jong ni ka guidelines of OM 14 June 2023. Pi haba ngasim ya kani abang saman pule ban wat panya kani ka OM 14 June 2023 ngadai ru ban compare ya kani ka 10 Mei 2022 ka OM kani ru tinre banga pej banya abisya kini pro artali ngalap baga guideline B4 kani ka ongba no gap shall be left in completing the roster. Tinre kat bang apa yani ka OM 14 June 2023 kamdon show. Ti ngamuk 8 jam. Tinre ngah ni ngalapan perkat ngadah perkat mutai na bakla. Manga. Tinre ngah persangkot balik lembaga central guidelines. Central guidelines su kelakaran syai ba no gap shall be left in completing the roster. Kata lakaran ba syai. Ti abang akren ni ka point number 2 ka preparation of roster. Preparation of roster kawan ini kolom kraman syai ba ya si bantip kan UR kini on reserve kitab kumno nata ka khasi jantia kumno kitab nata igaro kumno kitab tela da way na print jong kila si sibu ngisi munuksa kum khasi jantia ngimla pan tab ti ngimla pan leave blank ngimla pan syu no bersyu no untuk kram da pendap hendai katkum kanika OM jong 2023 ka kalajano ndai bang phai pat saka resolution jongga khat artarik Januari kan khandai spa ni puar kala karan syai be balada mdon ki candidate ki belum suitable mo ki bala ban ki bamla bakin thep ba kata ka badai jong ka benta ka jong ki lesi garu dan khasi dan on reserve tede ban pendap da mano tinrei bang ala bang syem bala delete la penjak no ya kan ni hangani ka OM kharsau June arpo apply kan ni ka dei with intention dah kajing temu kabang tip ke ingbadan sandar what's there behind the scene ti ngani skem ba upai ba ahi bisa bar government rukan sim biji kali halo ni ka penta pi mantaran po ka point number 3 kani kat ko guideline B at para B6 but para D2 kani ka karen siapang ka principle to be followed in preparation of reservation roster but ka para D2 kabakaran dulu ke initial preparation of reservation roster dia bang compare ya kani ka 14 June 2023 but ya kani ka 10 Mei 2022 ngai bakasyubiang ngam bakabiang ngai bakasyubiang tenrei nginum klep ka sarkar ka ada patha ya baru ke department Sisna mensua ban prepare ya ban prepare ha ko bidai ban compile ya data
nakabanta ke backlog vacancy. Di namar tak daw kani ka objective jong kani ka OM ka banginan community ka day namta ban trikam prospectively, hindi retrospectively. But still kani ana ban say man perkemau ban bu kejingkeli sarkar. Ba kini kidei ki advertisement jong ke MPSC. Halor ka post jong ke MCS. Ka vacancy jong i khasi jantia kadai tang khatwai tli. Kat ba ka vacancy jong ki wai pat kadai hadu khasau tli. Ka MPSC advertisement habade ka post jong LD Meghalaya Secretariat. Ka vacancy habade bat khasi jantia tang laipu pratli kat ba ki wai pat hadu sau pulai. Habade bat advertisement jong ka Central Recruitment Board naka Meghalaya Police. Habade ka post jong UB Constable kasi jantia vacancy ngiyo tang shispa nyo kat ba ki wai pat hadu shispa arpuar. Ka post jong AB Constable kasi jantia vacancy kadai tang arspa arpuar kat ba ki wai pat hadu arspa laipo kandai. Habade bat ka MPSC advertisement halor ka post jong veterinary officers nipai shaka vacancy jong i khasi jantian yo tang khandai tali kat baki wai pat adu khalai tali nipai biang shaka MPSC advertisement kabare jong JDA sket JDA kabare bat ka vacancy jong i khasi jantia kadai tang arpusan tali kat baki wai pat adu lai pupra hatu ngako adbu ke jingkeli biang ba dada piong ba la penjak no la ngam isu apa kan ka OM jong 14 June 2023 how by but ka detail of backlog reserve vacancy tu balai pat kini kita nge aduh mantah dada kalau ngata kadun la kadai kumba pila delete pila pendam no nakani ka OM ba kamdon syu kata ka retrospective kadai ka prospective soba yakiniru ngasmo ba government kadi ban sibo jika clear baka di ban re-advertise piang kani di ban cancel no pan kani tekei bang ko an pau kani kala dei sya ka ba nginumla ban sya pen bit numla ban nget ata government ka ba ong ba ngin pentri kam ngin chnai ku em na ka prospective effect de kani still ka dang ka retrospective effect but kani ru ka pau shy bit baka di ka compensatory policy haka point ka balai ngade ban peken mau mantan ba kani kawanra ya ta kachino silia lemba ni maintenance of reservation roster kani ka point ka basau ka bangkuak man penpau kani delay sangap ba ku khun samla kham tam ba chai pului ko koi ka bangkuak man penpau ko long ba kani ka point ka basau kan wanra ong tang ya ta kachino silia ka wanra gi jingma ba ga jingman sa ha ba karkum ka guideline F at a district level or sub-divisional level. La determine lemba ka OM kabadai ka tarik tarik Disember karkandai spa nyupuar. Kani hagajing sisa la keren hagabadai saupo persen nakabanta ki garu hasi jantia respectively hinrei lawan rapat akawai pat kabanta ban combined reservation of 80%. Tekani ka combined reservation of 80% ka ba ko apan pau sai ka darang ni kat kum la tho ni ba kan pentrai kam hapo garoils barokui 80% na ka batagi garu hapo garoils na ka bata khasi jantia 80% tang hapo jowai bada po shlo te jingkli mata ngakwa ban kli comment kumlopan. What about other district like West Khas Hills, Southwest Khas Hills, kumapo Riboy district, kumapo kiway pat kibanta choka Giant Hills. Balay lapau tang po jowai pada po shlo habale gani ka 80%. Mano bersim ya kecik clear halor jong kani ka new OM ka bale ka Southrick June 2023. Kani kalong highly objectionable but highly questionable.